Kini ke Akashvani Shillong ke kubur kuliah pilihan dari Nobti Walang. Kini mati kubur sanjang ke kubur tak step. Bisa mengulir lomba dori Narendra Modi Longkaman hadirin cincin ke berjur ke Red Fort New Delhi. Lekli dalam mengulir lomba kecelakaan konor sama yang cincin dengan juli siar jom Amrem Civil Subdivision. Balai Kiran di Jendap Southam, East West Khasi Hills District, Hak Office Rekam Jong Deputy Commissioner Minin Kesmi. Ki kubur ki dunia. Umumnya lomba dori Narendra Modi Bishari Longkaman hadirin cincin ke berjur ke Red Fort New Delhi Minin Kejamin. Umumnya laikan lu ini cincin yang Menteri Korbali Kesor India Amit Shah. Kalau cincin ke berjur kali hajar Red Fort Metro Station, kalau pergi ini ya boleh diwujud pergi kali ibu ya nak kejaka. Kau kuat belum mungkin kejaran ong, bapa kamu giri lalu la cincin nama jong kejinja, kemudian kesan bapa harus sawut lipat yang mensaujur. Ia mensau pergi Syah Hospital Banyo ya kejing Sumar berkam. Hak kami dia kena jinja dalam perkembangan cincin perman barok kawai kena Delhi. Umumnya lomba dori Narendra Modi ulang pergi cincin nanti jom sebutan ada makasih. Hak kami yang ya kasih 4 megawatt hydroelectric project punanat sangcu babahar dengan dos cincin Keshar Namgel. Umumnya salah nanggu hak ko SNMC ha banyak jong te usim besar Bhutan. Nor tahu sa kedua yang diri lomba do Bhutan sharing toke but unsalit benishim ta ha kajing wailang nak kajing sok perke ya kepala bu bermelong tempu. Kini cincin jong menteri lomba do ri Bhutan kalong kajing muan pertanya kajing ide bigiri ki per jong ni khan berkham tam kajing ide perlok bar keri Bhutan. Umumnya lomba kejelasan benar sama meninggalkan beli beraya jenjang menjuli siar basis jong Amrem Civil Subdivision. Kemarin yang berlaku nak kebetulan ini jenjang menjuli lagi. Keamanan hasil sampusnem kejeng sakral kini dalam bahwa berkejulan nak kebetulan kalawai bernai. Lasar lang yung menteri lomba dengan menteri sarkar di bentuk ubah sosna sotun ubah lakiman boy. Menteri lomba ulapli ya gedung bersama menontolang government government secondary school boro ya monumen menteri arti multi-purpose hall. Haga jopor konar ke sama ul benaban ai arho laktingan nak kepatangan menjuli siar community secretariat but amanan water supply scheme dan beberapa yang yang mon berjuat pakasokar don bermi ya kajing kieu irat ha ketihan. Umumnya lomba kejelasan benar sama meningkasi oleh Nishimta ha CM Connect Block Level Community Interaction Program Hamadan Amrem. Ketika cincin persang kelila di nong begitu ekran marpesha diberi sarkar naik nak rekam per banyo ya jimul lang hakikam di bebunjan. Haba betul cincin sahun ke kerau menteri lomba ulong bagani ke program kelalauan kerensangan kerensan tambah ban penuan dojanai ya cincin sarkar bat kebebadan cincin ke bebajan berkipai ulah benak susu do om ba iba komiti di program kin sanang penanya cincin apa deng sarkar bat kipai Umumnya lomba kejelasan konar sama dekat menteri kena tulis putih balak menumbuy minggu sesi lelecur langali ya shipun di cincin Kampenroy Amrem Subdivision West Giant Hills. Katok dia neng curi yang kajingre keberanian menta bantai ke Iklavia Model Residential School IMRS kebasasan urut tingkah lakur yang kepala tingkah da kenanan Roy Lirum ke Sorkadeng kajing perikam ya Ayush Bharat Hajaran PhD kajing tiyo Ministerium bat lalai berdiri ya Block Development Office ke Pemai umumnya lomba ulang tingkah kajing ya ke IMRS sebenarnya homenai ber ajar Rio. Kini di kubur bawa jini nak Akashvani Shillong. Kini di Akashvani Shillong bawa nang shmi kubur.
Congress Republican Deputy Commissioner East and West Khas Hills District telah berakhir menolong yang kajing dap saus dengan kajing seng mereka bagi program penolong multi-purpose hall DC office Mairang. Umumnya kita nak buat yang jaga bajala Ahmed Panino, ubadiri ulili Mairang menolong hak program kongsan dengan penyidik lagi dalam rembah. Hak jing dan cukup Ahmed Panino manager bagi jing hawa ini kita sekali mencuci sangat tangan kekering ye kerdan dan kamu menjadi buat kamu ban plan kam syaki ke berjanai hak program dan dua janji samsunan kina uli ke wan cemat haki jing ko eksemen ke fer berkembang masalah dengan lulusan di samlakan kebabau ke dur jing ini jing ke syafran ke distrik dan dua dalam kaya ke haus nem ajar arway. Hard International Conference on Sustainable Development kabalan namun kesini harus haban umat kejalau CHBJ Shankar ulang song bakaman badai bentuknya ni jinguni kabari tamang wujud sampai mulai itu bahasa Jerman jumlah shen jumlah sepening usim begitu mensyukur bagi insek bamudai kerana negeri jaga nomor tahu ketentuan pilih mai yang patut syukur gini kebenaran bah nedung galim hakini jaga belum ya kita jangan asli labnya jaga pulih economics jomnemu negara patui mai jaga pulih Profesor Isi Muhammad Raul Ayah jangan memberi halor kerai kepar balak menye masaslam hak khan syate lami menjog India. Director General Sports Body Youth Affairs Meghalaya dan Jelilang Bagamai Bharat Ringkat Bak NSS kalau mengenai community march pengawalan medikus dan sikha jeng Sardar Vallabhbhai Patel. Ketika jenayat Pak sedang indoor stadium Umumkedan malam berikut Pak Hariboy College. Yang memiliki kebenaran kilau Bapak Ilhek Bapak Mirror Bonds Aim. Ketika kemudian kalau menjadi turun menara ejeng beli bagi orang kaya hagri hapok jangka Sardar 150 Unity Campaign. Udah dari Commissioner Hariboy District tu Abhilash Barnwal yang bagi officer lamba kila shimta hal kejengit palba nak mentah kejengit li. Speaker but Deputy Speaker Kayendra Bath Thawan Jalan Meghalaya kata Thomas Samad bat Ulhimisen di sama kila hikmat Kayendra Bath Thawan di Meghalaya haga 22nd Annual Conference Java Commonwealth Parliamentary Association CPA India Region Zone 3 kepada Kohima Hanagalan. Lapli ke program lo Speaker juga Lok Sabha Mirla. Kijireng lerong halor kasin siyapat ba karoy kapar kitan per jangkari bakatray kakta kabapao hagbasyay da kapapankanya gajuk technology. Halang yung Thomas Esama wala pa siya din siya halor kabentak rekam jong kayin rabatawaan kung kanang pumandori kian ban puntina yung jinan kang ban bakli eki baro bat ban penlo sarkar kabadan kajini kabajan berkipai ba. Kinungilang gimana kalian khan chate lamini kila prinskem yang sashisin banang ibai tilot hakaban pinlo ya sincha khadar ka babiang na kamta baro kajini trelang bat ka sarkar pedeng bat nutlan ya ka sincha patba daga jimot ka basisha jong ka jing sincha patba kali ka bar kan kut haka khalai talik mentau nai Kelot Academy Secondary School Saud yang menginteresi ke penonton ke Science Exhibition halor kamat pedeng kijing bersang ke berthamai ushabi syakaloi. Lapli ke program peninang lo MLA ke Umroy Constituency Upataman Mat Lamari. Hakali ke program rasaki ke project ke bekijimot ya ke balapengke di kena school kabupaten Pau ya ke sab ke bekerpang jeng kena school balik ke komperkat halor kuno banyak wen ya ke jing ya ke beper. Hakijing ajing kanjong Pak Daman Mat Lamari ulah kentung kena school menyai yang berabor ke babat lela kajong ke akuar ke pulang ban iye dan bulan melaki kini hikpa bat kini hikai bat pendue syakatong da kajing teleminan katung beli ke kubur lakut pelawan Shwina ke Akashvani Shillong sasipor kata ke puat prabaji menyesop ke rally station na kemta ke kubur ke tin hindi ban tunggu ke kubur pereng ke puat prakatsan menen kini ke Akashvani Shillong Sumhamna mentai ke kubur na Delhi.